بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga palanggungan haram Islam, Alhamdulillah, murah-murahan yang kamu imaluk kamu waktu ini. Zaman lang ta parsupuan sin guru na to mulia waktu bihaon ini. Amoy in dimil na sabkato taniw kanumtum pengajian maudhu lang ta sa halka-halka kato taniw amin subay na tutuod ayu putun marayaw iban jagahan marayaw insyaallah ta'ala waktu ini amoy dihilan niya kita sin amoy sarayaw-rayaw lang ta pengajian amo na in ulitin maudhu kahalkaan sin waktu. At ini amurato din puunan dihil kato sinallahu ta'ala kabuhi tariya dunya amurin waktu ay lulugay na murah-murahan makakaas kita ng pengajian dahil ha guru na to karasaan ituk bago kanyo ini guru na to Sheikh Khairuddin fal itafaddal siyadatuhu maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه. Mga maaste manghudnamu haramasin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan mulia dahil ha mga sa lagu-lagu pagsarang syukur sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in amuin biusan niya pa kita niyo waktu lugay yari paisab kita niyo nagnanapas-napas kailo ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyo insubay na to pagsyukuran. Pila na dahil nga mga waktu na upas sin kita niyo, pila na dahil nga mga adlawan lima bay katu tanyo, pabulanan, patahunan, in mga yadto amo in mahinang sin kita niyo insyaallah pamintangan karena in waktu mahal ka ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin di mo masabanding biyaddiin mo siya bayaran bangsa pantun niya bayaran sin pangarta. In Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan na tu Rabbul Alamin piyatumtuman niya kita ni sin halga sin waktu aming subay na tuud halgaan karena in waktu amunin kabuhi sin kita ni law sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpatumtum niya katu taniu nangaku muslim beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. law sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. In Allah subhanahu wa ta'ala di na tu siya masusun. In Allah subhanahu wa ta'ala di na tu siya mabistah bang bibistahun. Sababin Tuhan na tu Rabbul Alamin
biabandaan niya kita niyo asal hakab tangan niya ha ayat niya ini suratul munafiqun laungsin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu o kamulong niya amin mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala la tulhikum ayaw long niya makalipa ka kaniyo ayaw makabisi kaniyo ayaw kamu malipat atau makarihil kaniyo kalipagahan hari kamu makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ibandi kamu makadikir makapagtagipun kaniya ayaw kamu malipat makarihil kalipagahan kaniyo in pangarta niyo iban sin mga panubo niyo panganak niyo ayat bang mo kitaun nagbalik-balik na sadya hibubungat sin mga kaguruhan nato taas pamimbalan haka masjid-masjidan muhadara lectures Ramadan pabukun Ramadan patibi paraju bang murungugun ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biawatbat na sadya biawalik-balikan karena pagpatumtum katu tani sabab manusia magkalupa inallah subhanahu wa ta'ala riknatu siyama susun biawandan kita ni o kamu mga manusia dugaing pentiyawag o kamu mga bariman dugaing ba intetawag o kamu mga manusia suri mga bariman bihayaw ning tiyawag sinallahu ta'ala ha ayat ini o kamu mga bariman ibut kaniyo ayaw tuod makalipa ka kaniyo in mga pangarta niyo at ini hapagtipon niyo sin pangarta iban ayaw sab makalipa ka kaniyo in pag-ayupot niyo pag-ayurasin mga panubo niyo anak mga anak apo niyo hindi na kamu makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala uni maksud sinallahu ta'ala mayta niya kita niyo biandaan in maksud niya ayaw niyo usibai in waktu niyo roon pagtipon pangarta karena rin na kamu misan sumujud pa Allah ta'ala ayaw isab makalipa ka kaniyo malawa in waktu niyo di na kamu makapagtagipon pa Allah ta'ala karena pag-ayupot na sadyasin inamin mga panubo hapaghamparu kanila iban pagpayakun kanila la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun hisiyo sulongin himinang si mga parakala ito sila natin mga manusia lugi lusung muy pahadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pakita niyo biandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum sarta long niya pagnafaka kam dahil ha mga uno-uno na yung kiarit jiki namu kaniyo hari parumatong pahambuk dahil kanin kamatay sabab bang dumatong na in kamatay pahambuk dahil katu taniyo magsusun sambil pamakaian siya fayaqula rabbi laula akhartani makaian in hambuk dahil katu taniyo hakulang in ibadat niya dahon pa Allah subhanahu wa ta'ala hawairun sujud niya dahon pa Allah subhanahu wa ta'ala hawairun karayawan na hinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hawairun nakahinang ibadat na pangarta niya amin mahinang niya hati na taming ding hapinar ka jahannam hadlaw akhirat maka yan siya ya Rabbi laula akhartani o Tuhan ku bang sadyay sabaku hati niya amin tahalaun muna at tahanun muna hangkaray fa as-saddaqa wa akum minas salihin laula akhartani ila ajalin qarib bang sadya ku tahanun muna hangkaray hari na para tungun mo yung kamatayan la fa as-saddaqa wa akum minas salihin fa as-saddaqa wa akum minas salihin iban magsadat ka na tuda ko magnafa ka na tuda ko simpangarta ko serta maaun na ako mahinang ding sa mga tao salihin tao marayo in Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna Rabbul Alamin biandaan kita ni ayaw ko malipat iban ayaw makabisihan kay mo in pagpataod sin pangarta hawala kauliyang sinallahu ta'ala ayaw ko magdaya way wala kauliyang sinallahu ta'ala ayaw ko magtipon pangarta way
Wala kauliang sinallahu ta'ala ayaw ka mag-usaha. Why? In pagyang sinallahu ta'ala, doon ka nag-uusaha. Haroon ka nagtipon sin pangarta. Haroon ka nagbibista, naglilista sin kataan, sumudin ka mo tiap-tiap adlaw, ayaw isabyan makalipa ka kay marit na ko maghangad waktu. Hanagdurumul na sa direng may na at pagkahapunan, tagon sinbang, hayya ala salati, hayya ala falah. Long niya mo sabi ni makabugto sin pagbista ta sin pangarten mga pag-ibadat pagsambahayang pain. So ay na lang niya lumaslas. Ang pabaya umalot pa mga magtagipon niya, mga pagkita magdunya. In Allah subhanahu wa ta'ala, wala kauliyangin magkarayahan. Wala kauliyangin magpataod sin pangarta. Uy, dia akan sin agama Islam in Muslim dayahan. Dia akan sinara may Islamin Muslim mataud pangarta, mataud panyagaan, mataud kapanyapan sambil magulin hula, sambil magulin kauman pahula, magulin sambil pa magparinta daakan sin Islam subay in mapatut magparinta hahula, in mapatut magparagan sin pamarinta iban maghinang karayawan Muslim. Mapatut umurin sin pangarta subay Muslim, in mapatut hamparu iban mapatut magpayakun singkatan rakyat subay Muslim aun pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta pasal bang siya Muslim nagmamabuka pa Allah ta'ala wayrun pipikil niya rugaing bang bukun unin hikarayo rakyat niya. Iban bang siya Muslim taurayahan wayrun pipikil niya rugaing bang bukunin arta niya biyadin sadya maka saw hapangarta niya yun yung mga tao tag mustahak sin zakat iman sin sadaka. Ang tag mustahak sin arta niya yun makakaunin mga miskin pagkahinamano siya. Amo pagkahin niya Muslim. Walaupun hirukun si musumbari makakila Tuhan Rabbul Alamin. Dahil naman ha mga di ka, tuhatawri ka, duwairun kilahun niya Tuhan. Atau akan nagtutuhan sin Tuhan tuwin Tuhan niya. Atau akan pagkahita Muslimun in pipikil sin nakura Muslim yan. Aun pikilan niya pamagparayaw sin rakyat iwan nagmabuka pa Allah Ta'ala. Bangbiyat din sadya rumayaw in laum kauman iwan sin unin nafaka hikawa kanila. Karena in siya yaun. Aun pangarta halimani amanat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Daing ha mga dayahan day sab sahabat. Puwasin Abu Bakar Siddiq. Hindi tamawista kan Abu Bakar Siddiq pasal labira siyang katahon nagparinta. Umar ibn al-Khattab daing ha mga mahaba-haba waktu. In pagparinta niya. Bukunin maksud bayrun arta. Aun baytul mal. Aun maksud pangarta zakawat. Zakat. Sin muslimin haum hula amin iabutan sin parinta sin Islam. Wala hiyakup hiyambuk saja sin Umar radhiyallahu anhu kaniya karena siya in khalifah, karena siya in amir, karena siya president sin Islam, wala niya yan kiyawa papangin ha barang ni. Walaupun pa mga anak niya panubo niya wala siya kimawa deng habaytul mal amin long hisuku niya ban hidibait niya pa mga anak niya. Why? Gaman na kaminsan inbuga sin Khalifah Umar radhiyallahu an Amirul Mukminin pamakaan niya ya rakyat siulatan niya na kaminsan in nagjajaga sin Baitul Mal atina treasurer makato sin agama Islam hazaman niya halom sin pila adlaw rakuman niya mga 2 pa 2 pa 4 pahang kapito dumatong nin panggagadji kaniya ha presidensiya. Sa di matungin adlaw yawn hawayroon panaggadji nagsigpit sarta naghapdi in pamilya niya. Kailo, subhanallah. Radiyallahu anhu. Ampan niya siyulatan ng sekretary niya ay in treasurer long niya haanak niya rahamad tulong niya ya Abdullah in sulat kuni pa treasurer. Sab imangut na mga anak asaway na makaw na ipamitiri way pamimakaw. Siulatan niya, long niya aung darumaratong suku ko.
ujara kulong niya ha adlaw biha ini ha atin na next week bang mga kato ando pagkawa ako advance biha ini biha makaun sinanak asawa ko. Dia namat to sinanak ya Abdullah. Pagduhal sin anak sin sulat sin ama madto pa treasurer lang tamin nagulin sin Baitul Mal pagbasa atin na maghajatin Amirul Mu'minin kumawa advance. Bukun biya sin kato iwan bukun biya sin langay ten akkal sin Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu. Pagbasa sin treasurer lang niya maghajatin Amirul Mu'minin biha ini bihaun dahing ha mga ujara niya kawaun harumatong cover up ipagbayad da kuma sa advance long sin treasurer ha anak wayroon sa niya long niya ya Abdullah sa daha magbalikin sulat kinimat tukan ama mo isab sulatan isab sin treasurer waisa niya long niya ya Amirul Mu'minin tukbalan kulong niya anak mo ipara kumatun kay mo sa tantuhanakaku bang mabut daken ummul mo paadlaw paggagadji pagdiril sinujara mo bang bumatan tubat sa mabut pen ummul mo pabagdaratong sinujara mo parahan takaulong niya sinamin kabaan mo advance. Minoy inanak nagdara sin sulat amurin dia niya matupat treasurer dia na isang nagbalik pa amat. Pagbasa sin Amirul Mu'minin sin bihad to in reply ang mga kato. Sin treasurer long ni hanak niya magsabar ka ulong niya anak. Magsabar ka mulong niya pamilya ko wallahi mabuga ako pa Allah Ta'ala makakaun haq. Hari mabutlongin ummul ko paadlaw pagdire sinujara sakari nakakawa ako advance pakaun ko kaniyo nakaanya ako ring rakyat. Nakaanya ako long ha Baitul Mal wallahi ayaw ka ulang magbalik man tumangay. Tumahan na kita sumandal sin hapdi iban umusaha na kita riin diinin abutan sin rijiki pamakaun na tukan suwan kita ni adlaw yan inallahu ta'ala halo gayri niya pakita niyo patayon aun dari jiki dirihil niya katutan. Sa wala siya kimawa advance dito way. Bihan. In kalagihan harakyat maglagi amir, maglagi siya amuin magnakura adil, magnakura amuin makapaya kun harakyat labi-labi muslim. Inallahu ta'ala wala niya kita niyo liyaukan. Wala day sab niya kita niyo piasaran sa in pagyanong sin Allah Ta'ala ayaw makalipa ka kanyo in pagtipon sin pangarta hari na kaumisan sumujud pa Allah Ta'ala. Hari na kaumisan magzikir pa Allah Ta'ala. Di na kaumisan makabasa Quran pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di na kaumisan makapuasa Ramadan na pabukon Ramadan. Wayron na mahinang mo ibadat sa sin pagtaw na sa sin pangarta. Aun mga manus ya Wallahi bangman sila hidayatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang mo kitaon nagtitipon sin pangarta magpataod karna hasupaya hipagsadya sin Ramadan. Dumatungin Ramadan di sa mag-ibadat sa Ramadan. Hinawin Ramadan ipaghali-hali. Magpuasa sin adlaw niya sa di isa magsambahayang. In arta niya tipon hipag-inom makan sindum. Wayroon pikilan magpabuka pa mga tao nagpupuasa sin Ramadan. Wayroon pikilan pa amin hati niya misanin magzakat agun mahunit dahublutun deng habulsa. Biad din ni magsadaka. In Allah Subhanahu wa Ta'ala ri kita niyo raakun niya. Amin makalipa kakatu tanyo makabisi in pagpataud sin pangarta sa wala niya kauliang in magpataud ko sin pangarta. Way, sa inyan sin Allah Ta'ala biyandaan ka ayaw sadyayan makalipat kayo. Ayaw sa dyan, makalipa kay mo. Sa mataod na mo siya nagkapilad sin pangarta. Napilad din pangatayan madto pa amin. Di na sumujud pa Allah Ta'ala. Di na magsyukur pa Allah Ta'ala. Inhinang nagbis sa nagpataod na sadya sin pangarta. Ayaw. Nauppas in waktu ha pagbistahan. Nauppas in waktu ha pag-usahan. Bang pasuy-suyon mo sin pag-usaha. Rakan madtumari. In nagsaba, in nagmanila. In nagsebu, nagdagan, sambil pa Singapore, sambil nagwahula, sambil nagkaabot in mga hula Arab.
sa hapagtulak-tulakan niya bango pasuy-suyo ning pangarta iban sin pila sin na income milyon sa asuwa sin pagsambahayang di magsambahayang. Yanin pagyanon sin Allah Ta'ala la tulhikum amwalukum. Ayaw makalipa ka kanin pagpataod nyo sin pangarta yan. Hari ka magsujud pa Allah Ta'ala. Sa pag-usaha kamu, pagdaya kamu, bangmayan di nyo kalupahanin Tuhan yung Rabbul Alamin, amoy nagdil ka sin amanat rijiki yan. Damik yan nag-usaha, nagpataod sin pangarta, karena isab sin mga anak piya pa-school. Nagpa-school, high school mahal ka. Nagpa-school, high school amin private. Nagpa-school sa mga anak ibang sin course, amin hati niya bang mo kitaon way makarao sin course yon bang mo kung milyon in amin income sin maas. Ayaw isab in amin hati niya malipat kau hapag ayura. Adlaw in bibista mo gastuhi inda gastuhi uto pagbisin mga book iban sin katan. Sa tumtuma wala kauliyang sin Allah Ta'ala magpa-school magpayakun anak haun-hauno. Misanin pa-schoolon madto pahula milikan pa-schoolon din anak muslim. Sa bangin pagpa-school kanila. Ikaw ama sab sin wala kau nakasujud pa Allah Ta'ala paghamparuan sin mga anak mo ayaw yan makalipat kayo. Ayaw makalipa ka kayo. Pila na rin kamaasan, kiyalaugan, iban liyaugan sin anak. Kukung nalong sin bahasa in maas, nagsandal sin hagot pasok halaw. Bang mga tao maglalaw, atau akan bang mga tao siya magsasangkul pakimba, atau akan magutod kahoy harimba, atau akan unu-uno rin mausaha madtumari karna hiinda iban karna hiuto. Pag sakalin inhilang sin anak di halong sin sambuangga sa biyari rin pag-iskulan marayaw, iban sin mutul sin anak, iban sin katan sa sakatan, amuin hirul sin maas, papagtamong papagkaon, iban sin amin huhulaan di karena nag-iskul hiuto hinda. Sa kalihati lelaw kanin mas, iyat isab nagpapanayam sin amin, panayam apos, iban nagihitit sin katan sin makahilo, iban sin makapilad sin pikilan pangatayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaugan himas. Kelaugan hiina mo iban hiama mo. Ingguwa niya sambil pamagraduate pahiuto hiina di pamangilahi ina ama. Sokat nakaling na sinitum halaw. Di paisap mangilahi ising kelaugan. Himaas nang laugin anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayaw makalipa kanyo makabisi kanyo in pagpataod sin arta, pagpahamparusim mga kaanakan hari na kamu makapagtagipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw. Sa tungtungon na to, in Allah Subhanahu wa Ta'ala wala niya kita nuliyang in magarta, in magdaya. Wala ni sab kita nuliyang in maghamparu ha mga kaanakan magpa-school haun-haun universities. Sabot malengkan, in pag-agama flexible, in agama Islam flexible siya, in pag-agama marayaw, miyamagad siya haligot sin dunya. Di isang mayan mulong paggaduway ng zaman sin sahabat, zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin ligot sin dunya ini. In taukatan nagsasakatan na upat silikan in kay mukura naman iban sin hatinya dongkin in sasakatan bisan daralom city, inya turi sa magkuat. Di sabati na magsiwing kahalan. Sa kami Islam flexible siya. Miya magad si haligot sindun niya. Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala masiniya ko piya patumtuman. Haunu ko binaybayan. Haunu ko zaman. Kumugdan. Iban kuno waktu in kahalan. In Allah Ta'ala imen la tulhikum. Amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Hisiusin himinang sin mga pagkaradyan yato. Nalipat sin pag-arta. Iban sin pag-ayupot ha mga ini kaanakan paghamparu kanila amunindanan wairun kaya pagtagipon pa Allah na usibain waktu. Nung sin Allah Ta'ala sila natin mga manusia mui pa Allah Ta'ala lugi lusung. Amu samui pa Allah Ta'ala lugi lusung wairun nabistahun sin Allah Ta'ala kanila huggat sin kakahinang nila pakarayawan. Bot malengkan hinang mangi na sadya katan. Aun pamagian lang yung maguno ko magtutungki magsujud. Magsambahayang pa Allah Ta'ala sin mangi din kaul pi ilmu. Sin mangi dalong ni hati inamin ini pagsimut mo atawakan mangi inamin pangadatan mo.
Hati ini biar asin imian intau marayaw in pangaddatannya misan di magsambahayang marayaw pa Allah Ta'ala au ibadatnya way in pagtinggal saja sin sambahayang para kala dosa dakula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in saka ula-ula in tau bang kau na sumujud pa Tuhanmu in saka ula-ula ini kau nagbuwal day sab Tuhan pasasindi kau sumujud isin nagpapanjari kayo anggaw takbaran sin manusia pia panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena suwaihi sujud pa Allah Ta'ala khaliq amin nagpapanjari katu tani nalawain waktu hapag tipunan pangarta hapag hamparu hapanubo iban sin mga panganak wairun patuod nagsadak ka nagnafaka in Allah Ta'ala dia akniak in katan mu'minin hapila-pilasin na in halom limamu aun nakasobrah sin rijiki ataw kan wala labi-labi na in mataud pangarta in Allah Ta'ala imin wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin mungkin Allah Ta'ala pag nafaka kamu mimma razaqnakum hari indi inna in rijiki namu kaniu ayaw himag zakat wajib himag sadakah misan dakuman tiu-tiu anduk kailu pagpahampit kau sab amanat sin Allah Ta'ala ibanin iyan rijiki sin Allah Ta'ala ril niya kaimu pagpahampit kau sabin pagpahampit mo yan kaimu siya hukundakan niya bunal dihilan mo siya hambuk dua pilak sain karayawan kaimu hukun kaniya na hari polongnya rumah tungin kamatay pahambuk dengan kaniyo sa magsusun siya makayan saya Allah bangsa jay sa kurihilan mo palong niya maniyo ti waktu tahanun atau akan tahalaun mo ako hari paruma tuwing kamatay ko wallahi ingkatan sin mga pangarta ko hibula sa kunharan ingkatan sin pangarta ko ni pagnafak kunharan sa anaway na mahinaw laung sin Allah Ta'ala wala yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun iwan bunal tu di laungnya tahalaun sin Allah Ta'ala hati tahanun sin Allah Ta'ala in hambuk gin hawawaran apabila rumah tungneng kamatay niya di nayan matahalain kamatay bang kuno atau akan mayan mo ayaw na apabila rumah tungneng kamatay ajal sinamuk manusia di na tahalaun sin Allah Ta'ala iwan di isang paus-usun in Allah Subhanahu wa Ta'ala labi makaingat sin uno ng kakahinang sinikita niya hadlong qiyam pagkain kahalan sin manusia nag-usiba sin waktu ni hawaktu na usiba in waktu wairun kia sujud pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hawaktu na usiba sadyan waktu hapag hali-halihan na usiba in waktu hapag buang syarawan na usiba in waktu hapag gadto karian hapag bisnisan iwan sin uno-uno na yung kakahinang hakar na paghamparu sin mga panganak iwan pagpatog sin pangarta hawala yan nagsujud pa Allah Ta'ala hawala nanumtum kakahinang hikarayaw sin pag-aga may man hikarayaw labi-labi kanya doon hapangartan yaman sin waktu wala ni iusal in kakasa iban sin kabakong bata iban sin pangarta hadan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiyawag sin Allah Ta'ala mga tauyan kuntaranya sa pangdi na sumujud ni manusia pa Allah Ta'ala nagsakuto na kanya hati niya yung sa kaula-ula in siya yaun aunde sa kawasan niya biya kawasa Tuhan mapatut siya sujuran atau ri sa sumujud pa Tuhan niya di mangilahi Tuhan in tawri sumujud pa Allah Ta'ala ri mangilahi Tuhan misan pa kiyakilahan sindagal ni aun Tuhan ko moon sa impangasuba in Tuhan mo kiyakilahan mo yan hisiulong niya Allah muslim ako tay bang karunal nangilahi Tuhan Allah may tak kau ri sumujud kaniya sindia akan sin Allah Ta'ala hisiusun makakilahi Tuhan amunin Tuhan Rabbul Alamin amin la ilaha illallah wa Tuhan mapatut pagtagipon at malainkan Allah bang bunnal kiyakilahan min Tuhan mo Allah sujud kau kaniya bang kau ri sumujud kaniya ri kau himinang sindaakan niya tiyawag sin Allah Ta'ala mga tauyan kuntaraniya laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlong qiyamah yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un haadlaw yaun laungnya tipunun na lang yaruyun inkatan sin mga kuntara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hitilakbo palom sina pinarka jahannam in sila yaun amin ini limi kawan pabihan di mabaya bahasahun
nalong sin Allah Ta'ala hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Tipunun nakatan bakbo sung itilak bopolom sina pinar ka jahannam ampa subun sin Allah Ta'ala kata. Pagain kamu yang biha ulong nyari nalay kubbu. Yari na biha ulong inati pun kata kita na pinar ka jahannam. Iyaunin datungan niyo biha ni sebulak kamu yang hambuk. Kataan polom sina pinar ka jahannam. Limi kaunin kata. Maita ya Allah, maita isa pun maita mi undusana, maita kami itilak polom sina pinar ka jahannam. Wairun kami nakahinang be ini wala kami nakabihaun in kami kakilahan ng kau Tuhan alam sin Allah Ta'ala au kah mataud pen ligwat sin kamu habihan nen taud sin ligwat sin kamu wisara matumari limikawan long sin Allah Ta'ala suway kakkamu nindila long sin Allah Ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haadlaw ini kakkangun namu nalong nyain mga simud niyo. Atenari na pabisarahun. Pabisarahun namu longnya dihilan kawa sa pabisarahunin mga lima niyo. Iban sin sumaksi isablongi mga sikini unim kakahinang niyo. Nalong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haadlaw yaun sumaksi longnya in pangdungog nila unin diungog sumaksi in pangatudunin kita. Iwan sumaksi longin marin paisan sin unu-unu ni mga kakahinang nahinang nila. Mapuas man sumaksi in kata. Limi kawanin manu sabiya ini bihaun sumaksi in lima inaku aku in diat niya naghinang nangulin at nangulimang at nanakaw at naghinang uno. Longsin mata apin nakita sin biya ini. Longsin tainga apin nakarong sin bihaun. Longsin siki ako sa bimiano pa biya ini bihaun. Longsin ginhawabaran pamanga gula may iban sin panggaway-gaway niya. Aw, kalau niya rupang pakaro kamu yan. May tak kamu yan lang niya sumaksi kato sin kita niyo rin maminsan abang itilak bupalam sinapinar ka jahannam. Long sin Allah Ta'ala siap but sin Allah Ta'ala in akal pikiran iban sin style sinamuk ginawad long kiamat wa qalu li juludihim lima syahidtum alayna qalu amtaqana Allah alladhi amtaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Longsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawa qalu li juludihim. Longsin mga tao yung hamangagin hawaran niya. May takamulang yung sumaksi. May takamulang yung sumaksi long yung kato. Sin kita nyo rin mabinsana. Sanang lang niya wala ka mo sumaksi. Longsin mga parts imbaran niya. Lang niya wa qalu amtakan Allahu alladhi amtaka kulla shay. Long niya piyabisara kami sin Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala amin magdihil kawa sa magpabisara singkatan mapatut kabayaan niya pabisarahun wa huwa khalaqakum awwala marrah ibanin Allah Subhanahu wa Ta'ala siya nagpapanjari kanureng hapanagnan kapapanjari iban damik yan magbalik din katan magtupa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ilayhi turja'un iban harap damat tukan yung balik sing kamu yan katan. Longsin Allah Ta'ala wa ma kuntum تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لو سن الله سبحانه وتعالى أو كلمnya wala kakamu nagtaming wala kakamu longnya nagtampan amuin sumaksi kanyo in mga pangdungog niyo sin pangatud niyo sin makin paisan niyo sin mga kakahinang niyo sa longyen kamuin in kanal niyo in Allah Subhanahu wa Ta'ala di makaingat singkatan singkit jud ko ibal kakahinang niyo na bunal tudlongnya in pangannal niyo patuhan ni Rabbul Alamin amin pangannal wala imamu sakali amuyat tuhati innaka juljana nakabinsana kaniyo fasbahtum minal khasirin saing galongnya panahinang nakamon na juljana iban nahinang nakamon lusung mga palangguna kamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyabut niyakatu in mga pangumulan iban sin mga waktu ini nausiba aasubuhun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala
Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadam ibni Adam yawm al-qiyamati 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsi khisalin. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laung nyari pahikati kang sinambuk ipun si in sikinya laung nya paunahan hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin sehingga ri si asubun sin Allah taala sin atas 5 parakala asubun kania. Subaini ayat tu jawaban. Nah, habihaun amuinin pangasubu sin Allah taala katu adlaw akhirat jawabi kuno bihaun. Piaunahannya na kita ni asal question, kita ni mag-answer. So in question piauna sin Allah taala hadila sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amurai sabin hi asubuka tu adlong kiamat bihaun subainatu nasi as ini jawaban. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asubun katu taniu panagnan an umrihi fima afnah. Hatungud longnya asubun ko sin Allah taala hatungud longnya sin pangumulan niya tinin tau yaw bang haunu niya piupun hikaruan ya wa an syababi fima ablahu hatungud sin kabahung batak niya ban sin kasay niya pa bang haunu niya yusibaan in hikatuni hatungud sin pangarta niya hatungud sin pangarta niya asubuhun siya asubuhun pasiha pangarta ni haunu niya iusaha iban harap niya pakain siya bulak artinya pangarta muruain pangasubu haunu mo iusaha iban harap mo pakain piag nafaka inhi kalima ni asubun sin Allah taala katu taniu hatungud sin unin na hinangmu sin panghatimu hatungud sin pag-agam diunguk min mga nasihat diunguk min patumtum, diunguk min khutbah, diunguk muhatibi kita mo iban sinama radio station. Hatungod nakaka ka ilmu pag-agama in pangasubuhinan mo at wala. Waktu sin kita ni na usiba. Pila na rin hakama sanatu wala nagsujud pa Allah Ta'ala. Ikaw pila na rin ha mga waktu min wala mo kya sujuran pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pila na rin ha mga bulan Ramadanin wala mo piwasahan pa Allah Ta'ala. Pila na rin ha mga sambayang adlaw-adlaw waktu lumabay tawakun ko sin hayya ala salati, hayya ala falah, mabiya da sinamuin wala muriyungo ginbang. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dua laung niya ni'mat. Sin Allah Ta'ala yanug harak niya, paipun niya. Dua ra nikmat yanug hara sin Allah taala paipun niya deng mga nikmat sa taud-taud dua ini in nikmat amuin natipu in kamatauran sin mga manusia natitipu in kamatauran sin mga manusia sin dua nikmat ini deng kakahinang niya siya ray sabin para sahabat laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sihhat wal faragh in panagnan nakatipu ha mga manusia danan wala siya nakasujud pa Allah Ta'ala way nakapag 5 waktu in 5 wala nakapag puasa Ramadan iban sin sunnah way nakapag zakat nakapag sadaqah sin pangarta hataud sin pangarta way nakapag naik haji pa Baitullah al-Haram sin makagaus wala nagtag-ipon wala nangilahi Tuhan unin sabab amunain sihha wal faragh amin mula-mula rayaw sin parasahan di mayaw maning parasahan hawala na sakit inhinang isab naghapi-hapi pakai pahun-hun hula sambil bukunhat bihad tu hawairun dananamun sakit habaran nag-inom sin makahilu sambil panahilo sambil nalawa nalikap hadunnya sambil nalawain pagtuhan yan dayaw parasahan sabang paratungan sin Allah Ta'ala sakit hapamaranan yang pemakatumtum Tuhan ang pamuka. Ba't makain ya Allah bang mo ako lapasun ha sakit ko ini? Atau bang mo ako long hati niya? Ini dihilan patud chance. Kaulian aku, ya Allah magpuasa na ako, ya Allah magsambahayang na ako, ya Allah. Katan na hindi mo hi-promise pa Allah Ta'ala. Ampayad to puting katan. May ta sabsin wayrun nagtatawat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban wala si musud in kalimat la ilaha illallah alum sindaghal niya. Mahal ga kaniya. In pagdunya mahal ga kaning kalikapan dahil sin magtagipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mayta sabab yaun
siya halom sin kalimayahan hayaun siya halom sin amin wairun na sakit in life niya katan hibuhit niya matuin sin kusog niya pamagbong saro maghinang singkangin hadun niya. Hikaruan niya nakaligap nakatipu hat mga manusia amunain vacant time. Amin hamung haya siya hawak niya. Waktu maluag, waktu amin magpakainin kaya ba lang niya bata pa kita suwi na maumulan pa kita magtagipon pa Allah Ta'ala. Magkaat na pa kita lang pa kita magtaat. Papagkaat na mo nang pamagtaat. Biyad din naman ko iabutan singka matay waktu nagkakaat. Asalin kaat ini mangi na batabasa siya mari nagkaatin nagkangi. Mawa na ako sin magkangi ang panis ko magtawat. Maro sa jawang mamutping pangumulan. Umar bin Khattab han kapitura ko man dumatong nin ujara niya. Hapag response kaniya sa sin treasurer. Wala siya rihilan sabdi mabuti naman han kapitu. Miyo kay Umar bin Khattab atas niya wala piya kawa advance anak ni. Biad din nin ikaw magkaat hindi mo kaingatan kuno ko dilan chance sin Allah Subhanahu wa Ta'ala makapagtawbat kaniya. Sa inakam Islam in Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun in hadis ini karena pamuka ikatu tan buat malengkan pamandai sin induayan makatipu kaniu halik kamu bang kaurilan sin Allah Ta'ala dayaw parasahan usalana tudyan pamagtagipun pa Allah Ta'ala sab karena rumatung in sakit pamarananmu aun waktu sambil tuan halal kaimu maharam aun waktu sambil kakaun halal maharam sambil asawamu halal maharam kaimu maita induun na hindi na kau makasukan ya sabsin malam manimbaran takasakit induun na kasaymu indunan makatindog pakawiyaon di na kau makatindog mahugot karena sin sakit arthritis iban sin unupan niya na habaran atau akan di na kau makakaunggong marayaw timindog sabsin maligat atau akan magdag nindugo magkaabong nin tao maita sabsin arakala sambilin bukog sin tawri na makahugot timindog makuya na sabsin kalaas ayaw muna yan usibai ayaw muna usibain kabahong bata suway para matungin kalaas ayaw muna usibai in waktu amin yaun maraming parasahan mo suway para matungin kamat in amin natin niya suway para matungin in sakit ang pakaw magsusun damit yan hawala pakaw nabisi usalanin waktu meni pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala pakaw malihap sabab amu pakakaw makaalok pa Allah Ta'ala bang kau lihap na bisanin bukun kau lihap di na kau maingat sumujud pa Allah Ta'ala magsyukur si ni'mat dil niya kayo mapalanggo na kamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala aminin din nga mga mabaya na mo ipatumtum labi luba apa agin na mabaran sin kami sebab in Nabi sallallahu alaihi wasallam mandai dua nikmat ini kama tauran dengan mga manusia innati tipu habihatu hatinya wairun ma wairun exemption wairun hatinya malapas dengkato tan hindi matipu sa hari paketan yung matipu maro pensautan sab dumatungin kalam mamapuasin kalasig iban dumatungin kamatay mapuasin amin hatinya kabuhi iban dumatungin katan masaallah ha amin ginhawaran sin manusia andu inhi ka patumtum sin kami panaabiti pakatan in magtagipun kita ni pa Allah Ta'ala hari magusiba sin waktu kami ramikyan habe ini pangumulan haki taun-aun papagkabakong bata andu in pangayon na pa Allah Ta'ala wangman kay patattapun niya iban pahugutun nin ipagiman sin kami iban sin mga hisin lungbu-lungbu namo amin di kami malipat di kami mapilat iban di kami ini mausiba in pangumulan namo hapagtagipun pa Allah Subhanahu wa Ta'ala damikyan pakamaasan namo bihaun-aun niya nanam nagin nawabaran niya piniuno-uno na niya nanam sakit bang mayan ini hati niya papasun sin Allah Ta'ala biasin buling piahiran niya haamin hikakusog nila pay kauntayaw kailo sin pagtindog sujud pagruku pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ayban makakaus pa ini magpuasa harumatong in ubulan ni pagpupuasa sin kita niyo iban sin mga pangartari na mausiba na in mga yatto atin niya patumtum sadya sin kami ring ayat sin Allah Ta'ala iban din hadis sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang mayan murah-murahan aun atin niya naput sin kita ni maniu tiu misan tiu cuk dakuman ini hati niya ini patumtum hari kita ni ini magusiba sin waktu iban di maupas in amin mga pangumulan sin kita lumabay na sadyan adlawan pabulanan papituhan
bangman murah-murahan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangarta sin kamu katan iban sin mga pangumulan sin kita niyo katan iban sin mga waktu na to bang main at to wistaw sin Allah ta'ala ikabugat tatimbangan sin kita niyo karayawan hadlo akhirat in hikayan namu lapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amna ito puunan-puunan sing kita siyabot sing guru na ito ay dunyaon tungod pa amin pagkala pagkalupahan si Mano siya ang ginhawabaran niya bang siya hawak to kalasig na ipaglasig-lasig nila papukon kabayaan sin Allah Ta'ala bang isab sila roon haamoy waktu kahayang damikyan in mga yadto kataan harap da papukon amo in marayaw tuod amin mausalta in nasabot niya duwa ni matedto maon pa amin ini kabayaan sin Allah Ta'ala karidaan niya amo na magtunay sin daakan niya at supaya ang naman lutuanan sin kita niyo dahon pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tawag na biya na sin kami ini kaya na naman na muna in biya mga bugat sin pamaranan bukon na biya sin amin bata pa na longta biya mga makaan hinangon indaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala at makawa bang lumaas na mabukat na yung kataan na yadto rin mga nasabot niya ruan ikmat yadto as-sihhatu wal para amoy in longta kalasig iwan sing kahayang sin kita dihilad kita sin Allah Ta'ala nasuway tato mausal pa amoy in ini sing ginhawabaran talong ta mausal mo pa amin pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amurati maksud ang kita piyapan jari wairun dugaing at supaya kita makapagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na murah-murahan yung mga imaalog pa waktu ini amoy in kana naman niya rinhawaran niya yung mga pakaladyaan lima bayring kaniya bang niya kaya tunay raka in daakan sin Allah Ta'ala doon harwa ni matyaon amin hasupaya madawhat niya yung kasandangan bang maabot na yung waktu amin mugat na yung pamaranan niya himinang sindaakan sin Allah Ta'ala kababing kataan ini di taman jari puklasan dahil hangin hawabaran talawi-lawi na yung sambahayang bang muri marah ito kaya ditindugin sa bahayang na di na ka makaiyan ini di ko na mahinang sabab manjari na ka minsan naglilingkod bang di mo na marahi lingkod minsan nagkukulang subay mo na hitunay inyan katantan so wayroon lang sin bahasa kabaakan mo hikaraawa mo sababing katan subay mo na hitunay pag-ubusin niyong katan bukon kaunhan sin Allah Ta'ala yan kaunahan sing kita katan ing kapaidahan kato katantan dilhilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na yan mga katotemang uran in pangadjian sa reyo-reyo kaya tukbal sing guru na to hay dunyaon ini salam doa na hadya kaniyo katan haun na binaywayan kamo nakabutang sarta damikyan itukbal na muday sa pagsukur hamanga sila amin wala na mutasi kamo sin pakaradyaan ini amin dahil haparsawakan sila nakatukayad lang ta in programa sing kita niyo labi na to tahon dahil pagtag na sing kita niyo sampai babayan alhamdulillah masi-masi lang tayari kita niyo dimarakan in programa na to ini amoy in lang ta sasakatan sing kita harap palong sin surga insyaallah Subhanahu wa Ta'ala Dababa mo na inindeng mga hinang kakuyakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin na amoy intiyuan sing kami misan akon long sing kamatauran magbisarari sang kakausan sa sumakawa bang Allah Ta'ala amoy maghidayat kato pawatukon mo pa amoy kabayaan niya amin pagtuyuan na to daysab na insyaallah Ta'ala mga yan to katantan jumato sadya na salam doa kanyo kataan mga katawtay manghuran ibalik ko pa guro na to magliyain na kapatut lang ta palito ko doon siya. Demikian ito yung sasalaman si guro na to kalasan magsyukur ito katon bang mayan kailo demikianin kamurin doon murah-murahan kataan hawa hula sa muhalog simba simba sa malayo
tinia kamuruhun murah-murahan papagbarakatun sallallahu ta'ala pangarta iban sin ini kawayanan sin kamu iban sin atin niya pamumulan niyo insyaallah. Demikian di halam sin hula nato Philippines kataan si namuin hati niya dimurungdo iwan sin ini nagmutaba amin nagjajaka sin series dum kailo tabakan ini every time sin di Darul Islam bang murah-murahan ini kamu hati niya masih halam sin kasai iban sin kahmung haya halam sin ini pangumulan niyo kaboy niyo alam sin pagibarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na iban sin mga yari di halam sin sambong kailo mga kamaasan ng Masya Allah di turut lang kailo maghali iban di mengat la ulun daran ini sa kahaba ako magkadto pa ba sin mga kuya namun na jim kita kailo Masya Allah. So salam doron na paliwasan janji mga kamura-murahan iban sin ambok maas ng engineer ini Sali Ismail kailo biya ini kalau mga dimurong biyaon na salam doa ritun kanyo sir ini itu sila tumaga sir pati ay paton ito agiwan na ba sa asuran naman ito nagsusok na kami ito naghamo to man kailo murah-murahan aw nakawa sin kamu apatumto na mo ito manitiyo na ini ito in kabayan sinakaman na ito insyaallah patumtum yatto paginhawaran namo lapay na history namin atin ni mabaya kumawa karayawan dengan Quran sin Allah ta'ala bisan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian salam doa saplak pakatan sin nakarundong sin hadum ini iban sin maka kita YouTube dengan murah-murahan ning kamu salamat Allah subhanahu wa ta'ala ruanatu Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.